Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, napanan ni Joanna. Intulod na ti order ti kumari na. Ay nawo, apay mo saan ang nagpakada kanya? Kasano kat naimas ti turog mo itay. Di nakakayat a disturboin. Sa maysa, sigurado adi mo palubusan no agpakadakan ka. Nasaba rin mo, nanang? Wan, apay ka day. Amangan mo no. Ay sus, saan man atila pampanunutom dita. Nangitulod laang iti order ni bakit mo. Kan kontrolem man tabusis mo. Ta nakaturog pa'y laang dagiti anak yaw. Ay, sala siyak tigal kalabanan na dadya at Joanna. Naa, kaibagbagak laang. Apay kumaakalabanan na ka. Nangitulod laang mat iti order. Ang dalaang mamuak. Talagang adda mabaldado, nanang. Ay saan man atila ibagbagam dita. Si kalangarudan ti tultulungan ni bakit mo. Kastapay ti kapanunutam. Ay nawaw ka. Si kamot gayam da ita, Joanna, anak ko. Anya tar aramidem dito sentro. Intulod ko la ang tipigadan nga order ti kumarik tatang. I-display na kano iti store na. Ayawanan, agimon tumanan tawanan mo dong asawam. Anya ko matipagimunan na? Kat nagideliver akla ang mat iti order. Ay nawaw, amumot asiloso di asawam. Kurang titangdan na pagbiyagan me. Iso amasapul nga agdiskarte ak tatang. Unangem kasanon no kabilon na kamanaan. Namin anumaten anagapa kayo. Gapo iti kinamanagatap ken kinasiloso na. Awan matdakas nga aramidak. Apay ko mga agbutengak. Nala, agawid kakit din. Tamangan numabayagan kakit makapungtot manan. Amok ti ugali day di alukaw. Awanan respeto day di kat. Kat da kayo nga'y tatang, saan kayo pa'y nga agawid? Saan pa'y analpas tilakad kaw? Iso nga umunakan. Nasayad mat, na nagawid kan, Joanna. Asino mananti? Mamin ano ka di nga ibagakkan ka nga awan ti sabali alalaki iti biyak ko, binitaw. Indilibor ko lang ti pigadan nga order ti gayem ko. Ta iso pa'y amaigatang iti bagas. Saan man at kinasilosom ti ipakpakat mo? Tanay, dandani maibusan ti bagas. Aguray ka. Sumango ka man kanyak. Apay manan? Apay akas ta ti butonis ti blouse mo, ah? Apay ti butonis ti blouse ko? Ni, saan magayam ang nagbatog? Makitam dayta. Di mo pa'y nadlaw. Saan ang nagbatog dagiti butonis ti blouse mo? May salaang ti kayat asawan dayta. Adda ti kasin sinarak mo. Sa dino tinagkitaan nyo, ha? Ay napangasiman. Talaga adyak lang nakita. Agdardarasak itay agsapa. Sa anak pa yan ang nagsarming sakbay arimwarak. No idikat makapagrason ka, itakit saanan, tada ebidensyak, Joanna. Saan ka di nga imbagakan ka akontrolom ti boses mo no kasarsaritam ni bakit mo? Saan anasaya at tikas jay amang mangagdag iti ubing binito? Adda nga rodon ti ebidensyak lanang. Kunak tumot ka na kayo. Adda sa bali akasin sinarak dayta a Joanna. Na. Di yun nakita ti butonis ti blouse na aya. Saan ang nagbatog, nanang? Saan lang nga nagbatog ti butonis ti blouse na? Pagpanunutamon iti dakag. Sigurado ang nagdardaras da. Iso akas jay ti butonis na, nanang. Ay pangaasim man si kabinito. Di mo ibabain ti bukod mo abagay. Uray siyak mat. At dadagiti gundaway asaan nga agbatog ti butunis ti blouse ko no daduma. Katjak pa'y madlaw. Manumot ti kasta, nanang. Ipilit mo man ngaminan ti amom. No di mo pa'y labaliwan day tanga ugalim. Awan lat amok. Ang mga nusin at ipagbanagan nyo kan Joanna.
Anyat ko nam, pinagsasawanda ka ti asawam doana anak ko. Wan tatang, jak ngamin nadlaw asan gayam nga agbatog dagiti butonis ti blouse ko. Isukid din ti pagpupudutan na tatang. Naglokon radya alalaki. Para butones asan ang nagbatog pagsilosan na adagosan. Maumuma akon iti asawak. Iso adito'y kami payla ang agnaad kadagiti ubing tatang. Oh, ada kayo matgayam, Joanna, ading ko. Anya manan ti kalukwan nga inaramid ti asawam? Kas iti sigod ni ading mumut ngamin nulad duma. Imbes asinaan na radya alalaki. Saan tagpakamartir mo? Namin anumutan anapasamak ti kasta ading ko. Apaan na ka? Inton agawid ka dito'y balay, umay na kayo sukunan. Inton kwan, apaan na ka manun. Di ka maumuma aya. Nalaka ngamin amamatpati iti bagbaga nila kay na. Saanan itatatang? Ala, husto daytan. Amangan no anya pa iti papananday to'y asaritaan. Dagiti ubing nanang, dadyoan na ngay. Awan damot dito'y balay. Anya, sa dino tinapananda ka trabiain. Awan damot anadanunak itay nagawidak. Sa dino ngay manin tinangipanan na kadagiti ubing. Panagkunak kat nagawid iti ayan ni tatang na. Awan ka tidadumabado da. Anya, Sikang tumo nga main. Agraman butonis asaan ang nagbatog pagpanunutam iti maday. guilty man day ta babae isopin manaw. Sikat ayan ti parekot Benito. Agsilsilos ka iti awan. Nanang, mapanak iti ayan dagiti dadakkel na. Di mo ipilit ti mapan ita. Enton bigat langan. Tamangan no tilaman isaw-sawang mun iyay. Sapay may sakamot nga awanan mudo. Agbain kamot iti pamilya ni Bakit Mau. Anya ti masapol mo binitaw. Apay nga imay kapay laang dito'y balay. Imayak, nasukunag dagiti aginak tatang. Ay nawaw, kalpasan ti inarabid mo? Nailaw anak laang tatang. Saan? Dak kayat asukunam ida. Alamat din tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Ngawa makita ka pa nagbalbaliw king ka. Agraman butones asana nagbatog. Big deal king ka. Tatang, panunutan mo ti sakripisyo tanak ko para king ka. Las dito yun, tatang. Talaga sa akin ang maulit. Agsingsing pagit ako, tatang. Promise. Nasaya at magtay manugot ti ama ni Joanna nga agawid damanan dito'y balay. Una, talagpakpakasyak, nanang. Kitaam ngamin tagbalbaliw kamutan. Nanang, planok tagparte. Para itian niya. Tapno mga baruanan kami kini bakit ko, nanang. Ay, isupay kit di day tapaggastusan nyo. Saan ababoy ti solusyon, Benito? Awan mo dakas na no aramidan tayo. Inaramid jumat day ta idinapalabas at awan. Nga ba niya tinapasamak? Naulit matlaang manan. Trial pa'y lang ngamin day dyan, nanang. Agbirok kay kit iti baboy, tagparti tayo. Trial mo't ngay bagbagam dita. Saan aparte ti solusyon ko na lang arudang? Ti ugalim ti baliwam, tapno maurnos ti pamilyayo. Pudno ka di tinadamag ko, Joanna anak ko. No maipapanday ta iti baboy ang maparte. Pudno tatang. Ay nawaw, tila paggasgastusan nyo mo. Isumat ti kayat ni Benito tatang. San ka di akas tamad lang tinarami juiday? Ngayon tinapasamak, naulit mo manay. Plano ni Benito dayjay tatang. Saan mi akayat kenanang ngam ipilit namot. Ay naapumot day tabi nito. Kasaritak man mananti asawak tatang. Ay wen, san ababoy ti kasapulan nyo no di kat pa nagbalbaliw na? Makimisa kay kiday. San natiltila pampanunutan nyo ng aramidan? Sayang ti kwarta no awan mo lang pa nagbalbaliw kung naktumay. Anya ti bagam Joanna? Anya nga tano saan tayo nga agparte. Ay nawa, anya ka po. Makimisa tay laangan. Naa, siyak nga rudan tagpampanunot iti wagas, tapno maurnos ti pamilyata. Kastapay lang mo ti bagam. Saan ngamin akayat ni tatang? Apay ngamin anitatang mo ti patpat maya. Lakay. Di mo samot kaya't ang maurnos ti pamilyata, iso akasta. At dan samot ngagpaiso ti sabali Ala,
No anya ti planom, iso ti aramidem. Jakon makibiyang, tadi kamot laang dumngag. Siyak man ang ti pagpanunutam iti dakas. Bagbaga man ta anak mo nilay. Iso matar aramida kabalayan. Sayang man ang tababoy a pinartida. Kunakmat ngamin nga oray sa anong ngam ipilit na ti kayat na abalayan. Makapadis mayabay. Ay, pasensya kan abalayan. Siyak muten ti mababain iti kasyengar aramiden ti anak ko. Makapaibos iti pasensya ti awanan mo dong anak mo. Oray anya a klase ti pamagbaga, ket di na ipangag abalayan. Naimbaga tay may kayulat ta. Sa anak ko mga umayabalayan. Ngam nagpakpakaasimot ngamin ni Joanna nga anak ko. Isugay maya ko na. Rumwarak labi itlakay. Sa dino man ti papanam. Ijay barangay hall. Ada iwaras da nga ayuda. Isupay matday jay Saan ka namapan? Sayang matday jay lakay. Apay nga ipilit mo tikat mo. Saan tayo akasapulan day dyan nga ayuda niya? Di ka man agin babak ng sika, Benito? Nagturid ka sumungbat ita. Anay ko? Alia, danugan na pay? Siyak ti lalaki. Iso siyak ti masurot. Mawatam! Anay, tingiwat ko. Ay na, anyaman ti naramid mon si Ay, Kabinito. Apay nagdardara tingiwat ni bakit mau. Kasta ti ganabanda kita asawang hawanan mo to. Si kapay lang ti mangibaga iti kastakot kada taadwa. Si kati awanan iti mudo, Benito. Ano ti kunam? Ulit naman! Push down! Agsardeng kayon adwa. Nakababain ti kastagar aramitan nyo. Kat sa dino man ti papanamon si Kabinito. Itayan ti kayam ko. Bantayan nyo tayo dyan, Joanna nanang. Di yu palubusan na rumwar. Iti anya agapaw nga ipupok mo ni bakit mo iti sila dyaw, Ay nawaw, common sense mo tin ananang, tapno saan arumwar ti loko. Panagkunam ka de, kat nasaya at ti kastangar aramidam, Sapay makitkita dagiti ubeng. Basta, aramidan nyo latan na niya ti ipapaaramid ko, tapno awan parikot nanang. Sige, agrubata kon. Imawag ni Joanna itay tatang. Apay ka numanain. Kinabil ka nun nila kain na. Anyat ko ng Vivian. Kinabil ka nun ni Benito ti kabsat ko tatang. Ay, nawaw. Awan pa'y makabulan sipon nagpartida iti baboy, ngam kasta manain. Dayta ka di ti mga baruanan nga ibagbagana. Mapanyukit di da sukunan tatang. Kaasi da ijay. Talaga amapana kita lang. San ko a pinadakkel ti kabsat mo? Tapno lang saktan na. Ayan ti buning ko. Ay nawaw, ano nyo ti bunang tatang? Itugot ko Ni tatang mo. Saan asyak ti kalkalabanan da dya Benito? Ta idi pa'y lang agan ano sa kadagiti kalukwan na. Mala, sukunag ti kabsat mo. Awanan mo to na ita Benito. Saan na bagay ti mga asawa? Takas tataramid na! Rumwar ka, tasangwam ti ama ni Joanna. Anya ngay da dya nanang. Bunang samot jig igaman na. Anya ko maitanubo ng... Nanang, ang mga nutagbatan na. Ay nawaw, mabutang ka mo lagayam. Anya nga minti inaramid mo iti asawam, Oo, na yun na ya. Rumwar ka, taitay pa'y nga urayan na ka. Umay nakanusukunin ti anak kan apo ko na. Sukunin. Wan, tayawid na iday balay da. Amangan no anya ka no ti aramidam kadakwada. Ay, sana mabalinti kasta ka panunutan na nanang. Awanan kay tibayin Benito. Tatang, nailaw anak manan. Di ka nagpalawag. Palubusam ti anak ko sumurot kanyak. Ang awanin ti adu ngangam. Kasimot ti apo ko yu tatang. At sino tinangibagakin ka mabati ti apo ko? Kasanwa ngay mo. Makamu ka mo tinay ti biyag mo. Sukunag ita si bibiyag tabay. Narikatay, ang mga noanyapay ti maaramid mo katakwada. Alamatin ay ipag Vivian. Saan ama balinti kasta ka panunutan Benito? Ipag agbalbaliw akon. Ornusag ti pamilya. Anyapay lang aramidan day ta at tao dito balay. Da kayo pa'y lang ti makisarita kan kwa na, tabi si ang tatang. Tatang, kahit ko makasarita ta asawa. Di mo namnamaing agsinublan kayo. Tasyak, nauma akon Benito. Gulumot akanayon ti mapaspasamak.
Nasa isayatan nagsino kailangan. Di ka madanagan. Tadi mi ipaidam ti putot mo. Nawaya ka magsarungkar ken kuana. Ni Joanna ngay tatang. Jakon kaya ti makisinublian kang ka, Benito. Namin anumatan a pinakawan ka. Mano agundaway tinaitad ka. Ngam di ka nagbalbaliw. Bakit? Agbalbaliw ka kitan, promise. Uraan niya pa'y tibagbagam. Talaga ajakon kayat. Nangag mo siguro ti imbaga ni Joanna. Noan niya ti desisyon na. Iso ti respetuam. Di mo ipilit ti kahit mo, lukaw! Nanang, kasanuak mo titan. No saan akayat ni Joanna ti makisinubyan ka. Awan maaramidam, tauray ti pamilya na kat gumuramatan ka. Nanang, lagi ti manusan ti kastoy. Awanan maaramidam, ta naglablabos ka mga main. Di mo rin espeto ti asawam kan ti pamilya na. Ti dakas nga ugalim nga men ti impakpakat mo. Nanang, kasanulagan no makiasawa ni Joanna iti sabali a lalaki. Ay ka desisyon na mo daytan na. No kayat na ti makiasawa manan, awan maaramidam. Saan amabalin asikat ti agdesisyon para kenkwana? Nanang, tulungan lang. Ay, awanan, naibusan ti pasensyada ka. Di ka mo ngamin agbalbaliw. Anya nga ita, imbati na kan ngagmaymaysa. Dosam daytan, Benito. Ay, nawaw! No kayat mo tinatal na kan naragsak a panagbiag, irespetom ti asawam agraman ti pamilyana. Di ka agbalin a naranggas kan awanan modo, tadayta kat mangitunda iti panakadadael ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.